عهد الفتوحات الإسلامية فتسلم جيجل على يد موسى بن نصير ويتعرب اسمها، ثم يكون لسكانها من كتامة دور كبير في إنجاح الدعوة الفاطمية كما يقول المؤرخ الأستاذ سليمان الصيد. ففي أرض كتامة هذه وفي أماكن منها استطاع الداعي مع من معه من الدعاة أن ينشر الفكرة الشيعية بين قبيلة كتامة. ففي المكان الذي يدعى بحصن تازروت الموجود في الخرائب القريبة من القريبصة بين الرواشد وميلا، جعل الداعي هذا المكان دار هجرة لدعوته. وفي ناحية من هذه المنطقة توجد قلعة إيكجان. الدولة الفاطمية كانت من ناحية النخبة السياسية هي نخبة مشرقية، إذن عبيد الله المهدي قدم من المشرق من سلامية إذن، لكن هذه الدولة اعتمدت بصفة كلية تقريبا على إذن قبيلة بربرية وهي قبيلة كتامة. تحالف مع قبيلة كتامة المغاربية وبالتالي استطاع أن ينتصر على دولة الأغالبة وأن يقيم دولة شيعية إسماعيلية. المهم أن أبا عبد الله الداعي أرسل من اليمن إلى الحجاز ليرافق ركب الحجاج المغاربة من قبائل كتامة ويذهب معهم إلى تونس أو ما بين تونس وجزائر اليوم هذا. قبيلة كتامة هي قبيلة وهي أحد القبائل الكبرى التي شكلت بتاريخها تاريخ دول المغرب الإسلامي، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وأثرت بشكل كبير في تاريخ الإسلام والمسلمين. فعلى أكتافها قامت الخلافة الإسلامية الفاطمية، وبفضل أبنائها اتسعت وامتدت هذه الخلافة شرقا وغربا، كما أنها أثرت في تاريخ المجتمع والعمران في مصر. فهي قبيلة من أكبر القبائل التي ساهمت في تأسيس القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية الحالية، وكانت المواطن الأصلية والأساسية لقبيلة كتامة ما كان يعرف قديما بالمغرب الأوسط، وهو ما تمثله تقريبا حاليا دولة الجزائر، وكانت أماكنها ومواطنها ما بين قسنطينة وبجاية حتى جبال الأوراس. وكانت لهم في هذه الأماكن بلاد كثيرة مثل إيكجان وسطيف وباغاية ونقاوس ويلزمة وميلة وقسنطينة والقل وجيجي وغيرها كثير من بلاد أخرى. وكانت قبيلة كتامة من القبائل المستقرة ما عدا بعض أفرعها الذي كان يعيش الحياة البدوية. وقد تم فتح بلاد كتامة للإسلام على يد القائد أبو المهاجر دينار في العام 74 هجرية تقريبا، وظلت قبيلة كتامة بعدها محافظة على مواطنها وعلى قواها البشرية وأبنائها حتى بداية ظهور الخلافة الإسلامية الفاطمية. فاحتضنت قبيلة كتامة بدايات الدولة الفاطمية وناصرتها حتى استطاعت السيطرة على كامل بلاد المغرب، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب الحالي. ثم أراد بعد فترة من الزمن الخليفة الفاطمي المعز لدين الله بأن يتجه ناحية الشرق ليستولي على مصر، فأرسل قائده جوهر الصقلي على رأس نحو 100,000 فارس في العام 358 هجرية الموافق العام 968 للميلاد. وكان ضمن هذا الجيش أعداد ضخمة من أبناء قبيلة كتامة بكامل أسرهم، وكانت قبيلة كتامة من أكبر القبائل المؤسسة لجيش جوهر الصقلي. وعندما استولوا على مصر أنشأوا في الشمال الشرقي من مدينة الفسطاط مدينة القاهرة عاصمة الدولة المصرية الحالية. وقد حدث هجرة وانتقال لمعظم أبناء قبيلة كتامة من بلاد المغرب الإسلامي إلى مصر على 3 مراحل. المرحلة الأولى هي قدومهم مع جوهر الصقلي، والمرحلة الثانية
هي الإمداد الكبير الذي أرسله الخليفة المعز لدين الله الفاطمي بقيادة سعادة بن حيان. أما المرحلة الثالثة فكانت انتقال الخليفة الفاطمي المعز لدين الله نفسه إلى القاهرة لينقل معه مقر الخلافة الفاطمية من المغرب إلى مصر، فانتقلت معه جموع ضخمة من قبيلة كتامة. وبهذا الانتقال تكون قبيلة كتامة في تغريبتها هذه قد سبقت قبيلتي بني سليم وبني هلال في تغريبتهما وفي عكس اتجاههما ناحية الشرق في اتجاه مصر وبلاد الشام. وعند انتقال قبيلة كتامة إلى مصر استقرت أعداد كبيرة منها في الدلتا، واستوطنت الأماكن التي تعرف الآن بمحافظة المنوفية والغربية والدقهلية، وتسمى كثير من الأماكن باسمها مثل منية الكتامي ومنية لوزة أحد أفرعها ومدينة الكتامي. وفي القاهرة أسست وتوطنت قبيلة كتامة في حارة كتامة من الذين دخلوا مع جيش جوهر الصقلي ومع قدوم المعز لدين الله الفاطمي، وباب الخلق وخوخة المطوع وحارة الحمزيين ودرب سعادة الذي سمي باسم سعادة بن حيان قائد الإمدادات، وغيرها الكثير من الأماكن التي تغير اسمها في وقتنا المعاصر، وكثير من الآثار التي تركتها وتهدمت بفعل الزمن. أما في بلاد المغرب فالذين يوجدون من قبيلة كتامة فيوجدون في الوقت المعاصر في المحد والخربة في الساحل القبلي بين اسطيف وأقبو في بلدية الرواشد، وبين مدينتي المليلة والطاهير، وبين جبلي سداب والمسيد ووادي أرجانة وشيليه وصدراتة التل، وفي عدوتي ووادي جندين والعلمة وتسيطين وبو كرامة وتنيق لاس، وحول جبل الحلفة قرب فج مصالة وواد العثمان وحوز مكناسة الزيتون، وفي العين البيضة وفي سكيكدة وناحية بجاية والعزازقة والبيبان وفاس والونشريس والقرافة والإعشاش وسطيطرة وبوش قايف وصيدة وتاعنصر ومرادة ورأس البور، وفي فرجوة وجبل بابور وعين كريشة وقلاع بو خضرة وغيرها الكثير من. Les Kotamas sont une confédération de tribus berbères vivant dans le Maghreb central, soit l'actuelle Algérie. Selon Ibn Khaldoun, père de la sociologie et référence indiscutable de l'histoire médiévale maghrébine, les Koutamas se situaient dans les campagnes fertiles qui s'étendent à l'occident de Constantine jusqu'à Bougui et au midi de Constantine jusqu'au mont Awara. Ils possédaient toutes les villes importantes de cette région. Ils occupaient Igjan, Sétif, Berraïn, Gouas, Belazma, Tigist, Mila, Constantine, Skikda, El-Khoul et Djidja. Bref, les Koutamas se trouvent en Grande Kabylie. Le géographe grec Ptolémée au 1er siècle de notre ère signale leur présence par la forme grecque Kodai Moussi. L'existence des Koutamas est très certainement antique. Il s'agit d'une des plus anciennes tribus du monde qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Ils avaient leur propre langue, leur culture, leurs traditions. Ils sont par exemple à l'origine du couscous au poisson qu'ils exporteront en Tunisie. Leur nom Koutama est millénaire, antique et remonte à une époque extrêmement lointaine, immémoriale. Époque dont nous avons une documentation assez modérée. Comme toutes les tribus du Maghreb, elles respectaient les codes sociaux de leur contemporanéité et de leur environnement, qui imposaient une structure hiérarchique dans la tribu, avec un chef, des lieutenants, un corps armé, des travailleurs qui se subdivisent en plusieurs métiers, chacun ayant un rôle précis et une tâche à remplir. De même que leur existence, l'histoire des Koutamas est millénaire et remonte à l'Antiquité. Nous possédons un nombre minime de sources qui relatent leur révolte contre les Romains. Ils sont principalement connus par des documents épigraphiques et littéraires romains du 3e, 4e et 5e siècle. Avant l'adoption de l'islam, les Koutamas vénéraient plusieurs divinités comme leurs semblables berbères. Ils avaient des dieux, faisaient des sacrifices en leur nom. Une de leurs pratiques était de se découper l'oreille et l'offrir au dieu lunaire berbère qui se nomme Ayour. Les berbères antiques vénéraient la lune et le soleil. Hérodote rapporte à ce sujet. Les sacrifices des nomades se font de cette manière. Ils commencent par couper l'oreille de la victime et la jettent sur la fête de leur maison. Une fois cela fait, ils lui tordent le cou. Ils n'ont n'immolent qu'au soleil et à la lune. Tous les Libyens font des sacrifices à ces deux divinités. Le terme libyen désigne ici les Berbères. Dans l'Antiquité grecque puis romaine,
le terme Libye est utilisé pour désigner toute l'Afrique du Nord. Les Berbères abandonnèrent petit à petit ces pratiques pour se tourner vers le christianisme, mais beaucoup d'entre eux restaient fidèles aux pratiques païennes. Après la chute des Omeyyades, le Maghreb se divisa en plusieurs royaumes, parfois vassaux d'empires plus grands. C'est le cas des Arlabides, qui gouvernent l'Ifriqiya au nom des califes abbassides. Sur le papier, les Koutama étaient gouvernés par les Arlabides, mais en réalité, les Koutama ne supportaient guère leur présence, car ils étaient à leurs yeux que des pantins au service des Abbassides. Des tensions tribales sous-jacentes entre Koutama et Arlabides ont naturellement vu le jour. C'est alors que parallèlement, en Salamnia en Syrie, qu'un homme du nom de Hussein ben Ahmed organisa une stratégie qui changera totalement la donne au Maghreb. Depuis la Syrie, à la fin du 9e siècle, Hussein envoya un missionnaire yéménite du nom de Abu Abdallah. Ce missionnaire était chargé de répandre la croyance selon laquelle le Mahdi, une figure eschatologique de l'islam, allait arriver sur terre. C'est à la Mecque où il fait une rencontre bouleversante pour son histoire et pour celle du Maghreb. Et il rencontra à la ville sainte de l'islam un groupe de Koutama provenant des monts de Babor, au nord-est de Sétif. Les Koutama, depuis fort longtemps, ne portaient guère dans leur cœur la doctrine des Arlabides, avec qui ils eurent des conflits. C'est avec ces Berbères, dont l'état psychologique était fertile à recevoir une nouvelle doctrine, que Abu Abdallah a parlé et par la suite convaincu de se convertir au chiisme ismaélien. Extrêmement réceptif à la nouvelle doctrine chiite qui répondait à plusieurs critères, notamment l'envie subversive enfouie dans le cœur des Koutama. Ils rentrèrent en Petite Kabylie où ils démarrèrent un prosélytisme intensif. De surcroît, Abu Abdallah les rejoignit en 893 à la tête d'un parti armé. Il établit sa base au nord de Sétif, dans le bastion montagneux d'Igjan rebaptisé El-Hijra. Quelques années plus tard, après un prosélytisme intense, les lions féroces de Kabylie se jettent sur les Arlabides et les taillent en pièces. Ils prennent l'intégralité de la ville de Sétif, Mila. Ils écrasent les forces arlabides dans le sud constantinois, récupèrent les forteresses de Bel Azma et de Tobna. En 902, Ubaydullah al-Mahdi, fils de Hussein ibn Ahmed, quitte la Syrie pour l'Égypte et espère avec l'aide de Abu Abdallah gagner le Maghreb. Abu Abdallah, qui je rappelle, est le représentant de Ubaydullah al-Mahdi. Ubaydullah décida de se rendre depuis l'Égypte vers Slijih Massa. Une fois sur place, Ubaydullah al-Mahdi se fait aussitôt emprisonner par les autorités kharijites à la demande des Arlabites. Abu Abdallah, aux côtés des Koutama, annihile les mercenaires du pouvoir arlabide qui succombent fin mars 909. Abu Abdallah prend Kairouan et proclame l'imama de Ubaydullah al-Mahdi. Les Algériens Koutama sont maîtres de l'Ifriqiya. Ils s'en vont vers l'ouest. Ils écrasent les Roustamides, décapitent les notables et envoient leurs têtes à Kairouan, où elles seront promenées dans les rues de la capitale. Les Koutama, à l'été 909, envahissent la ville de Slijih Massa, où Ubaydullah al-Mahdi était emprisonné. Ils le libèrent et retournent avec lui à Rakkada. En 910, les Koutama reçoivent un accueil triomphal à Kairouan. Ubaydullah al-Mahdi est officiellement proclamé Mahdi. C'est le début de l'épopée du califat fatimide. Le nouveau calife placera les Koutama à la tête de l'État. Les membres des Koutama tiennent toutes les positions importantes au sein du califat fatimide, au point que les Arabes furent remplacés. En 921, les Idrissites reconnaissent la suzeraineté des Koutama sur l'ensemble de leur territoire. Les Fatimides contrôlent désormais par l'intermédiaire de la tribu algérienne Koutama tout le Maghreb. Les Idrissites paient désormais un tribut jusqu'à ce que Fès soit occupé par les Koutama. Les Idrissites deviennent les vassaux et l'intégralité du Maroc est désormais sous contrôle de la tribu algérienne Koutama qui constitue le corps principal du califat fatimide. Ubaydullah al-Mahdi, premier calife des Fatimides et imam des Ismaéliens, meurt et laisse le trône vacant. Peu de temps avant sa mort, un homme du nom de Abu Yazid faisait beaucoup parler de sa personne au Maghreb, notamment dans les régions de Tozeur et de Thiers où il démarrait une propagande anti-fatimide en dénonçant les impôts non coraniques. Cet homme, du nom de Abu Yazid, sera à l'origine des maux du califat fatimide pendant plusieurs années. En effet, par son éloquence et ses prêches, Abu Yazid parviendra à rassembler beaucoup de monde autour de sa doctrine kharijite, et donc par extension anti-fatimide. Dès la mort de Ubaydullah al-Mahdi, Abu Yazid rassembla une armée dont les soldats étaient principalement berbères, venant du sud constantinois. Abu Yazid écrase les forces fatimides. Le nouveau calife fatimide El-Kaïm bin Ammar Allah n'est pas assez expérimenté pour lutter contre Abu Yazid qui fait la conquête de l'Ifriqiya et de Kairouan en 943. Les Fatimides sont circonscrits à Mehdia. Abu Yazid était en train de vaincre les Fatimides jusqu'à l'apparition d'un homme qui fondera plus tard la dynastie des Zirides. Cet homme se nomme Zirin bin Mened.
il se chargera de Abu Yazid pour les Fatimides. Il écrasa les troupes kharijites de Abu Yazid et le tuera de façon à éradiquer totalement le dogme kharijite du Maghreb. Entre-temps, le calife El-Karim meurt et laisse la place à son fils El-Mansour. El-Mansour quitte Mahdia pour la nouvelle ville qu'il fait alors édifier près de Kairouan. Cette ville se nommera Sabra el-Mansouria. Jugeant son pouvoir bien établi en Ifriqiya, il entreprend la reconquête du Maghreb occidental, passé sous le contrôle des Miknassa, vassaux des Omeyyades de Cordoue. Il reprend pied en Sicile et en Calabre, où des révoltes appuyées par Byzance ont ébranlé le pouvoir fatimide. 958 à 960, une armée conduite par Jauhar et avec l'appui des contingents levés par Ziri s'avance dans le Tlemcenois, s'installe à Sigi Massa, puis se dirige vers Tanger, et réoccupe le Maghreb el-Aqsa. Il a fallu un demi-siècle aux Algériens Koutama pour consolider le pouvoir fatimide sur le Maghreb. Mais l'objectif principal reste la conquête du Moyen-Orient. 3 tentatives infructueuses ont été menées par le passé sans succès. Une 4e expédition est montée avec des moyens sans précédent. Cette armée, dont les Koutama forment le noyau, avait pour but de conquérir l'Orient. Ils débarquent en Égypte et s'emparent sans difficulté de Foustat, près de l'emplacement où les Koutama fondèrent le Caire. Au Maghreb, désormais, ce sont les Irides qui gouvernent au nom des Fatimides, qui fondèrent plus tard Medinat el-Jazair, la ville d'Alger qui donnera son nom à tout le Maghreb central. Ibn Khaldoun nommera d'ailleurs cette partie du monde Bilad el-Jazair, soit le pays d'Alger. Et parmi les communautés qui ont pris leur distance, se trouve une certaine tribu du nord-est algérien. Une tribu qui va bientôt changer le cours de l'histoire. La tribu des Kutama. Les Kutama sont une grande communauté berbère qui habite les montagnes du nord-est algérien. Ils sont officiellement sous l'autorité de l'émirat des Banu Arleb, mais dans les faits, ils sont quasi autonomes. Les Banu Arleb avaient du mal à leur faire payer l'impôt. À cette époque, comme on l'a dit plus tôt, l'émirat des Banu Arleb était coupé de l'Orient, depuis que les Toulounides ont pris le pouvoir en Égypte. Les Banu Arleb ont dû donc se replier sur le Maghreb et avaient besoin, plus que jamais, de contrôler les territoires de l'Ouest. Et là, ils vont se heurter aux Kutama, qui, en cette fin de siècle, devenaient de plus en plus nombreux, et donc de plus en plus puissants. Les Kutama se sont donc retrouvés en conflit avec les 2 grands états environnants, avec celui de Qayrawan et avec celui de Tihert. Et ils vont devenir hostiles aux deux. Et l'hostilité des Kutama va se matérialiser très vite. Ils vont bientôt accueillir un homme qui va apporter une autre vision de l'islam. Un dogme différent du sunnisme de Qayrawan et du kharijisme de Tihert. Les Kutama vont adhérer à ce dogme et développer un mouvement qui va déferler sur le Maghreb. Ce dogme, c'est un courant assez radical du chiisme. C'est le chiisme ismaélien. Towards Ann Arbor and the Auris. In his book, published in 1867, Ernest Mercier mentions the presence of al-Haqqa in the vicinity of Ann Arbor in Algeria today. The Kutamas were a group of eastern Algeria in the 13th century located at the border terminals wilayas of Bachar and Constantine and the borders of the Auris, which corresponds to La Petite Kabylie, a Kabylie Oriental in the 20th century. The Zejala are a part of Ul-Hassa in the Medjana, a plain bordered by the Auris. They are installed near the Auris Mountains EIAD. Today, representatives of the Al-Asta live in the neighborhood of Wad Tafna west of modern Algeria in the wilaya of Ain Tamouche and near Tlemcen. هذوك القبائل اللي تيقولوا لها قبائل كتامة واللي كانوا المعاقل ديالها في الشرق ديال الجزائر حاليا في المناطق اللي تتراوح تقريبا ما بين المدن ديال بجاية في الغرب وعنابة في الشرق إلى حدود جبال الأوراس في الجنوب. الآن الأغلبية ديال المؤرخين تيرجحوا بأنه هاد قبائل كتامة هما فرع من فروع القبائل الأمازيغية الصنهاجية، ولو أنه كاين رأي آخر تيقول بأنه هاد كتامة هما بوحدهم مستقلين على باقي الفروع الأمازيغية. وكيفما كان الحال في القبائل ديال الكتامة كانوا معروفين بالعصبية وبروح الانتماء للقبيلة ديالهم وكذلك بالمهارات القتالية القوية اللي كانت عندهم. الاعتقال ديال عبيد الله المهدي في السجون ديال المضراريين بسجن مسا غادي يجبد عليهم السخط والويل ديال قبائل كتامة والداعية ديالهم أبا عبد الله الشيعي، وغادي يكون مثابة نقطة الانطلاقة ديال واحد الحركة هائلة غادي تغير بصفة شاملة خريطة المغرب الكبير في هذاك الزمان. وبالفعل ففي أقل من 4 سنين أي إلى حدود العام 909 للميلاد غادي يستطيعوا قبائل كتامة أنهم يقضوا على إمارة الأغالبة وإمارة الرسوميين وإمارة سجل مسا، واللي كانوا دول قوية كانوا استمتعوا من قبل بالاستقلال والاستقرار لواحد مدة تجاوزت 150 عام من الزمان.
ساحة وشاطئ والساهرون على نسمات البحر، إنها قلب عاصمة الكورنيش النابض ليلا. قرية كتامة واحدة من قلاع تحدي البطالة في مصر، أو دمياط الصغيرة كما يحلو للبعض أن يلقبها، فهي قرية صغيرة تابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية. تعداد سكانها لم يتجاوز 50,000 نسمة، يعمل معظمهم في صناعة الأثاث. قرية كتامة يمكن بقى لها 40 سنة شغالة في المجال. طبعا بنفرق احنا طبعا عن غيرنا في الخامات وفي الأسعار. أغلب البلد هنا كلها صناعية. صناعة الموبيليا دلوقتي في كتامة بتمثل كل حاجة لكتامة. أما بالنسبة للقرية، القرية دلوقتي بدأ يعتبر بقى لها 40 سنة في الموبيليا. قرية كتامة تعتبر هي بلد كلها صناعية. لو دورت على كل بيت في البلد في بدل الصناعي 2 و3 و4 لكل بيت. لو دورت على الورش كل بيت فيه ورشة و2 و3. في مجموعة من قرية جنبنا اسمها قرية كتامة مركز طلخة في محافظة الدقهلية، طلعوا على شارع الثورة أو شارع السكة الجديدة اللي هو الشارع التجاري في مدينة المنصورة،